Red! Finish row! Salome! Sus! Red! Wajo! Sus! Salome! Honorable Bob, एक कमांडर हंड्रो जवान औका लेजिस्टिंग के लिए हटो श्रमण ब्रेक हे श्रम On behalf of Namde itu noton local ground dedicate kurigna Prabhu Isuke igna ami patna kuriti ase. Hallelujah! Praise the Lord! Ada pa yungwan pa kawang. Konyak kato kumji kaume. 55 AC under Tobu sap Haying sap imni phangme. Dauba local crown ala tuman lenge shoe nangwang simpang ma okpu. Dauba crown ma players hangsen sepecem yang yong Haiying tang manang nokpu hang hamen ma dauba crown ala. Jawa tamme Nazareth Jesus Christ amen kayup nang ki upa tau se nang mong yo. Amen. Kawang moy man pa. On the occasion of 37th Federal Assembly and Sports Meet at Shinnyu Village, in the name of our Lord Jesus Christ, on this day of 13 January 2021, I inaugurate this Shinnyu football ground in presence of Honorable Advisor DUDA Shri.N.Bongkhao. A very good afternoon, one and all. Respected our chief guest, Shri.H.Haiying, Honorable Advisor, Printing and Stationery, and our guest of honor, Shri.N.Bongkhao Konyak, Honorable Advisor DUDA, and the presidents of TASU and his colleagues, and all the leaders from Shinnyu village. Ekdam tangor wala responsibility no hele ekdam tangor wala kam assign kura nisna ase. To ajibi apni sir yade Shinnyu busti de TASU Sports meet agarne ekdam khushi pai kana. Aro relation do Khemnyungen aro Tobu area la relation do kidia bi apni naharabo nimede itu apni ke responsibility amni itu kiya. Aro
itu tahu lagi significant species ase Tobu area aro Khemnyungan majute ki kam thagi su gelebi khali rasta hi noi gena alag initiative kan hui thagi lebi amne ki rasta ri diktar dia ase itu sob itu tahu bra clear huina relation to tangor bra aro ekta strongly rakhibo nimide itu tahu ekta dia. Thank you. Shinnyu bisi thanda ase itu nisna korombra boibi aro Tobu area residents union gibi hodai korombra rakhibu goina itu dia. Ya development thule do yam de mi development thule do yam de Taiwan nung dio ba be thi no be ya atu ta ga de ya thule bi yam de mi tu di de ngai yang a li lu lai bon lu lai element tu di de ngai yang ta ma ni mu li ta ban de đâu có làm gì sai đấy mong đợi sắp hay đâu DUDA national khai nan đâu अपनी तो DUDA लगा एक बार जैसे कोई सा जो अपनी हट्टी किसी पाए तो दूसरा एमएलए kan do apni phak kuri diai paisa thuria se ena toy kuran ge phal bane di se bisi khushi pe se hole bi dara dari apni paisa nidia bra itu ra hobo thik nidia bra hobo to kuran do idaro bane di se idaro diai ase itu lasta galni bi haiying sa pra do ami to jin aharam de itu sab prai mani bi paisa do tai delay aro movie ina kam chuli bla ase tango paisa ro sab hate ase na ko jide ya lasa dalni haiying ge bi didi bi apni ki hani bi lasa thik banabo aro pusti na bori bi haiying apni tujingra bacha ka iman jama kora do aji iman apni tujinge respect dia se halai se kuli do public hi ujabo apni tujimbi तो हमारे मुरम हुई कुने तो इनका सब चावो तो इन्हें जाने दिया सीधे We sure that we will take part in the 37th session TASU Sports Meet 2021 in the true sportsmanship for the glory of God. Amen. Wang Bu Eplak. Introductions of the players, which will be followed by declarations of 37th Sibuba by our Chief Shri.H.Haiying Honorable Advisor, Prisms, Printing and Stationery.
Sao? Yes. Thank you. Yeah, all the best. Next stop. Yes. Oh, thank you. Thank you. All the best. I declare 37 Tobu Area Students Union Federal Assembly Sports Meet 2021 on this day of 13 January 2021 in Shinnyu Village, in the name of our Lord Jesus Christ, I open declare.